Amateka y'abakomedi bose bo mu Rwanda cyangwa se filime makers, amateka yabo niyo ngiye kubagezaho, abatwaye ibikombe, abafite abantu benshi babakurikirana, igihe batangiranye akantu ku kandi. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV happy. Twatangiranye n'umukomedi uzwi nka Bamenya akaba amaze kugira ibihumbi 638 bimaze kumukurikirana by'abasubscribers, akaba amaze kugeza amavideo angana na 341, ni video 341 amaze kugeza ku rubuga nka YouTube, akaba amaze kurebwa na miliyoni 148, akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 12 z'ukwa kane 2018. Uwo ni Bamenya twavugaga. Bamenya kandi akaba yagiye atwara ibikombe bitandukanye, na n'ubu akaba yahawe award nka filmmaker mwiza cyane. Twakomeje n'umuntu bita Papa Sava, akaba ari we mwami wa komedi hano mu Rwanda. Papa Sava akaba afite ibihumbi 816 uwo bita Papa Sava cyangwa se Niyitegeka Gratien cyangwa se Niyitegeka Gratien cyangwa se Seburikoko, akaba amaze kugeza ku rubuga nka YouTube video 400. We akaba yaratangiye ku itariki 29 z'ukwa gatandatu 2013, akaba amaze kurebwa na miliyoni 252. Twakomeje n'undi mukomedi bita Nyambo, muramuzi Nyambo, akaba afite ibihumbi 284 by'abasubscribers bamaze kwiyandikisha bamukurikirana, akaba amaze kugeza ku rubuga nka YouTube video 826, akaba amaze kurebwa na miliyoni 64. Akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 2 z'ukwa 11 2020. Twakomeje n'uwo bita Dr Nsabi cyangwa se Nsabi, akaba amaze kurebwa na miliyoni 5. Akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 7 z'ukwa 2 2022, akaba afite abantu bamukurikirana cyangwa se abasubscribers bangana n'ibihumbi 115. akaba amaze kugeza ku rubuga nka YouTube video 51. Twakomeje n'undi mukomedi muzi Bijiyobisha, nawe ni umukomedi umaze kugira ibihumbi 88 by'abasubscribers bamukurikirana, akaba amaze kugeza ku rubuga nka YouTube video 47, akaba amaze kurebwa na miliyoni 5. akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 6 z'ukwa mbere 2024 nibwo yatangiye gukoresha urubuga nka YouTube. Twakomeje n'umukomedi wundi Kiramani, ni umukomedi ufite ibihumbi 314 by'abasubscribers bamukurikirana, akaba amaze kugeza ku rubuga nka YouTube video z'amakomedi zingana na 674, akaba amaze kurebwa na miliyoni 81. akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 14 z'ukwa 11 2021. Twakomeje n'uwo bita Regis, nawe ni umukomedi umaze kugeza ku rubuga nka YouTube video 320, akaba akurikiranwa n'abasubscribers bangana n'ibihumbi 276, akaba amaze kurebwa na miliyoni 25. akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 27 z'ukwa 4 2017. Twakomeje n'uwo bita Nyagiso Comedy, nawe akaba amaze kugeza ku rubuga nka YouTube video 468, akaba akurikiranwa n'abasubscribers bangana n'ibihumbi 434. akaba yaratangiye ku itariki ya mbere y'ukwa 4 2016, akaba amaze kurebwa na miliyoni 57. Twakomeje n'umustar bita Mitsutsu, we akaba akurikiranwa n'ibihumbi 242, akaba amaze kugeza ku rubuga nka YouTube video 292, amaze kurebwa na miliyoni 500. nibo abantu bamaze kumureba. Akaba twakurikijeho Ndimbati, we afite abantu bamukurikirana bangana n'ibihumbi 176, akaba amaze kuhageza video 338 nizo amaze kugeza ku rubuga nka YouTube.
akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 14 z'ukwa munane 2013 amaze kurebwa na miliyoni enye.